Sinoć je u Domu kulture u Kostolcu održan muzičko-poetski recital u čast i sećanje na Duška Trifunovića. Stihove poezije Duška Trifunovića govorio je umetnik Branko Pražić, koji je i izvodio pesme na stihove koje je napisao Duško Trifunović. Koliko već godina traje ovakav vid manifestacije i više o stvaralaštvu ovog poznatog srpskog pesnika, saznajemo od samog Branka Pražića. Ovo je još jedno veče u nizu mojih večeri posvećenih poeziji Duška Trifunovića i uopšte posvećeno sećanju na velikog srpskog pesnika Duška Trifunovića. Evo već 7 godina kako ja to radim, više od 7 godina, putujem po svetu, širim tu svoju priču, širim ideju da Duška Trifunovića ne smemo zaboraviti, da ga moramo čitati, da ga moramo pevati, da se moramo podsjećati ko je on bio, šta je sve napisao, da se moramo podsjećati na njegovo delo. On je nesporno jedan od najvećih pesnika srpskog jezika i tek će se pričati o njemu na zvaničnim institucijama. Dakle, književni kritičari i esejisti tek će da otkriju kvalitet Duškove poezije koji je dugo bio zanemarivan od strane upravo tog dela javnosti, jer je njegove pesme pevao maltene svako na prostoru bivše Jugoslavije ko se bavio muzikom. I onda je to umanjivalo u očima ovih stručnjaka, tobož, umanjivalo značaj njegove poezije i njegovog kvaliteta. Ali nije tako. I to se sad već otkriva i on je sigurno zaslužio svoje mesto, visoko mesto u srpskoj književnosti. I ja eto tako putujem, to je neka moja misija. Misija dobre volje, dobrih namera, da pričam ljudima o Dušku, da im pevam pesme, da ih podsjećam na njega. Uživam pritom u tome jako, jer sam ipak 13 godina bio sa njim, putovao sa njim, upijao svaku reč, učio od najboljeg i evo sad. Pričam to ljudima ne mogu reći uglavnom, nego uvek je impresija kod publike ovakva kakva je bila večeras u Kostolcu. Dakle, publika uživa u tome jako, uživam ja sa publikom. Svaka ta moja priča je istovremeno i podsjećanje na Duška i ja sve to vreme onda živim sa Duškom i zapravo uvek sam sa njim, uvek vežbam, uvek se ponovo vraćam njegove poeziji. Prosto Duško je obeležio moj život na najbolji način i ja mu se na ovaj svoj način nekako odužujem, vraćam dug, vraćam sve ono što je on meni dao tokom 13 godina. Posvećen poeziji Duška Trifunovića, tajna veza, sećanje na Duška Trifunovića. Večeras ćemo se podsjetiti ko je bio Duško, šta je napisao, šta je radio, šta je sve ostavio iza sebe, u jednom neobičnom programu u kome će biti i pesme kao što je ova, gde će biti recitacije, naravno, poezije Duškove, i priče iz njegovog života, iz naših putovanja i njegovih putovanja tokom dugih godina. Dakle, ovo večeras ja vama pričam svoju priču o Dušku Trifunoviću na način na koji ja to znam. Imam pravo na to jer sam 13 godina sedeo pored njega, putovao sa njim, slušao ga, upijao svaku reč, skidao cake njegove od majstra, od najvećeg i sad evo ima hrabrosti da stane pred publiku i ovako radim već 7 godina, putujem po Srbiji, po Republici Srpskoj, odem ja i do Beča ponekad i pričam priču o Dušku Trifunoviću. Pristao sam ići u sve što hoće, Mislio sam da se zveri boje ove vatre koja trag mi prati i to sam mislio. A sad nosi kako mi ga skroje, po meni se ništa neće zvati.